prvo što bih učinio, normalno ako budem u vladajućoj koaliciji, zalagao bi se za ukidanje nevladinih organizacija. Smatram da one prazno deluju i da su dobri budžetski korisnici. Također, trebao bi se stvoriti fond za manje razvijene opštine poput opštine Bogatić, gde bi se stvorila mogućnost da u njima se obezbede investicije u kojima bi ljudi koji su uspešni u svom biznisu ili su tek na početku svog biznisa krenuli da nešto rade, da budu stimulisani od strane države, a opština Bogatić bi donosila kriterijume i stvarala ono po čemu bi bila sredstva raspoređena. To bi uglavnom bilo kreditiranje ili bespovratna sredstva kojima bi se stimulisali mladi i tako se njima stvorila mogućnost opstanka u ovim opštinama, pošto već dobro znamo da sve više mladi odlaze u velike gradove, tamo se stvara veliki višak nezaposlenih ljudi ili oni koji su podstanari žive teško i snalaze se jer u manjim sredinama nemaju posla. Također što se tiče infrastrukture, tu bih posebno poradio. Opština Bogatić ima stvarno među opštinama u cijeloj Srbiji najlošiju infrastrukturu. Što se tiče kulturnih i sportskih manifestacija, na republičkom nivou bi trebalo odrediti značajne datume koji bi bili obeleženi poput Guče, jer mi imamo tradicionalne hajdučke večeri koje su spuštene na niži nivo iz razloga što opština Bogatić uglavnom finansira sve to i onda se velika sredstva odvajaju, a mojim delovanjem bi ja učinio da to finansira Republika, jer bi to bio značajan datum, a opština bi bila sprovodnik kao i do sada svih tih manifestacija. Sve ono što sam u kratkom rekao smatram da bi dobro bilo i da bi bila to dobra ekonomska dobrobit da se poboljša život i rad ljudi u opštini Bogatić i tako ostvare neki zacrtani ciljevi pojedinih koji nešto planiraju da rade, a nisu u mogućnosti sami sopstveno da deluju. Ovo su realni zahtevi koje ću uraditi i trudit ću se ukoliko budem poslanik i budem poslanik vladajuće koalicije. Stoga mogu da poručim građanima opštine Bogatić i svim građanima Srbije da izađu na izbore 24. i zaokruže listu pod rednim brojem 4, Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. Hvala vam.